Instituto Nacional de Estadística e Informática tawa indígena Helhaman Churaita Hayay Kurjonia. Chayna pim chunka waranja pichhapachak pusaj chunka tawayo indígena kunata, tarpuy pillamkaj kunata, haika kashankuta, kulturankumanta, allpankumanta willakuita churaspa hujarinanku, hinayataj himayna ruraykunapi llampankuan, allinlla ruraywan ruraypi ruraykunata hawachinku. Perú suyum taruymi kuywan yapa suyumanta hatun wakrer genes rejsikuita hayparjon. Waranjatawa pachakis kay chunka pichhayoh yasajniyoh mantam ñuraymi kuykunam chaynin hachis hawan. Chayna yata haydiyukunapa tarpuinintawan salhapi ancha allin mikuy kashanta hawachininuan. Willakuypi llamkaj Jaime Chincha sirkapi takiaywan tawa chunka pusaj watan rininpi wañukun. Perú suyupi acha willakuykunapi llamkajmi, willakoj, Helhasja willakuypi helhaj. Kay suyupi willakuyninuan ancha chayayniyoh. Amazonaspa kanampapimis kay chunka pichhayoh pusajnin runatawan yachayniyoh warmi awajunkunata allin kawsaypaj. Kamachejninkunata amachanankupaj. Hukkunapion kawsaypaj allin kanankuapaj yachayta aparjonku. Perú suyupim. Kinsajuk pusaj juk tawa yupayniyoh kamachikuita inteligencia artificialuan allin ruraypion mana allin kayman chayayniyoh kaypaj jurjorjamunku. Secretaria de Gobierno Digital mi ruranankunatawan rejsichispa ruraypaj rurayta ñawpaman churaspa tariku. Universidad Nacional Mayor de San Marcospa Inteligencia Artificialuan pallharichisja avatar yarimi Buenos Airespa helhasja willakuyninpa allin hawasjanta hawarichin. Kayja pusaj chunka. Isjon chunka % rimaymanich pasjan tambrej sikun. Chayna pim TikTok piancha hawasja kaita harparjon. Tecnología ñaupa pachamanta jamuj rimayninchikta jupyawachejmi kanman. Omaguaspa sanjaunkinin pim omagua rimay joyuimen rejtam. Yacha huarmakunawan yuyayniyoh runakunapa rimay yachaywan yapamanta kausarichin. Kay rurayja taitamamankupa rimayninkuta kausarichimi. Chayna yataj yunkapi imayna kasjankutawan rejsichejninkuta kaypanchay maskaimi. Junin suyupi tarikup Convento de Santa Rosa de Ocopa. Kinsapachak kaininta kinsapachak sohtachunka hanchisimanta patrimonio culturalman churaywan raymichan. Kaypin jimpikuna, esculturakuna, wasipa kajninkuna, iñipaj kajkunapiwan tarikunku. Chayna yataj inichitawan huk kulturawan rurayninkuta hawachin. Kaymi kay semanapi pisichisja willakuykuna karjonku, hamuj semanapiña tinkusunchik.